Molaetsa wa ka o mantsweng ana fela, Afrika Borwa e tlwetse Jesu. Molaetsa wa ka o mantsweng ao hore Afrika Borwa e tlwetse Jesu. Pele ke ya mangolong a tlo paka taba tseo, ke batla ho etsa kaletsa ya ditaba tsa ka. Hona le batho ba ileng ba hlaya ka mora 1994, ha bana utlwisisa hore na ke bolelang ha ke re Afrika Borwa e tlwetse Jesu. Batho ba hlahileng ka mora 1994 ha bana utlwa hantle taba ena. Ha ke tlo ya hole ka yona, mare ke batla ho amela fela. Pele ho 1994, kereke e ne e le yona setshabelo sa bana ba batho. Kereke e ne e le yona moo setshabelo sa bana ba batho se leng hona teng. Maponesa na tseba hore le ha ka lelekisa batho ba kena malapeng, ba kena kae, ba ne ba ba hula, ba banka ba lo ba raya, ba ise bo police station, ba etse ntho tsena kaofela. Empa ne ba tseba hore haebaneng motho a ka balela kerekeng, ba ne ba hlompha Modimo ka tsela e makatsang, le ha ba ne ba sa mo sebeletse. Molaetsa wa ka o tabeng ena hore Afrika Borwa e tlwetse Modimo. Mapaki ohle a ke a utlwileng ka jeno, ha e ne ba mapaki ao President Ramaphosa o teng ka mona, ebe wa utlwa hore Morena Jesu Kriste o ntse na le matla ka jeno. Morena Jesu Kriste a bokwe. Ke kopa re Bibeleng. Hona le lengolo le leng mo Morena Jesu a reng ha ebe le nthata etsang melao ya ka. Afrika Borwa e tlwetse Modimo. Ha re yeng Bibeleng. John chapter number 21 verse 15 to 17. Re tlo bala mangolo a mangatanyana ka jeno. Ke tlo kopa o ye ho lengolo lena la o mong a kenya letsoho la hae moo. Genesis chapter 19 verse number 4 ho fihlela ho verse number 11. Motho mong a ye lengolo lena la Dipesaleme 139 verse number 15. Amang atlalatela ha re qaleng. Ha o e fumane o re fela ha e fumanehile ba le ya tjena.
ne ke fumanehile e baleha tjena. Amen. Ke Johane 21 from verse 15 to 17. Amen. E baleha tjena. Ya re hobane ba qete ho ya, Jesu a re ho Simone Petrose, Simone mora Jona, o nthata haholo ho fetisa bana na? A re ho yena, morena, o tseba hoba ke a o rata. Jesu a re ho yena, alosa dikonyana tsa ka. A re ho yena la bobedi, Simone mora Jona, wa nthata na? A re ho yena, morena, o tseba hobane ke a o rata. Jesu a re ho yena, disa dinku tsa ka. A ba a re ho yena la boraro, Simone mora Jona, wa nthata na? Petrose a swaba ke hobane a bile a mmotsa la boraro. A re wa nthata na? A re ho yena, morena, o tseba tsohle, o tseba hoba ke a o rata. Jesu a re ho yena, alosa dinku tsa ka. E tshware mo. Ntate Modimo re utlwele bohloko ka lebitso la Jesu. Re utlwele bohloko re le Afrika Borwa. Re utlwele bohloko re le kereke ka rona Afrika Borwa. Re utlwele bohloko re le kereke ka kakaretso le baetapele ba rona ba utlwele bohloko. Modimo ya lokileng ama dipelo tsa bona. Re sa ya dikgethong le selemo se tlang, ama dipelo tsa bona ka lebitso la Jesu Kriste morena. Amen. Morena Jesu monana molaetsa onana ha o bue le baruti fela. Ke a tseba motho e mong ha o bua tabeno o nana ho bua le baruti fela. Yes, morena Jesu o na re a dise dinku tsa hae ka tlung ya Modimo. Ka mantswe a mang, batho ba tlileng ho Modimo, hona le lengolo le leng leo morena Jesu a buang ka sebete, ka puo tsa tlhapi ba ne ba tla re ka bo proud. Lengolo leno ha rena ho ya ho lona. Ke Johane chapter number 17. Ha o thewa ka yona mo ba rapellang mane ho verse number 18, 20, 21 o ya thewa ke. A re ha ke rapelle bana, ke rapella le ba tla pholoswa ka polelo ya bona. Ha qetela a ba reng ngwana qalamane, a re ntate ba o neileng bona ha ona le a mong a lahlehileng ntle le mora wa tahleho. Point ya ka ke ena, ntate Modimo o file lelapa leo leng ka hare ho lona. Ntate Modimo lelapeng lena la o fileng lona, o lebeletse hore o be le boikarabelo ho lona, o le tsamaise ka tsela ya hae. Ka jeno Afrika Borwa re na le bothata ba hore re tla be re enforce taba ya Modimo ka dikerekeng. Empaneng bophelong bo re bophelang ba letsatsi ka leng, baetapele ba rona bao Bebele e re ba kgethuwe ke Modimo, ba lahlehile tahleho yena ya haesale, ye leng hore e ka re Afrika Borwa ka jeno ba dutse fatshe. Ho na le batho ba dutseng fatshe ba bala Bebele. Ntho nngwe le nngwe e Bebele e reng so ho yona, bona ba hanana le yona. Ntho nngwe le nngwe eo Modimo a reng yena ha ya lokela ho etsahala, bona ba etsa molao. Tlo go bolelle e re isa mane mo eketsang kapa e atametsang tlhekefetso ya kereke. The persecution of the church e atametswa ke hore batho bana ba nka ntho nngwe le nngwe eo Modimo a hananeng le yona, bona ba etse molao. Re tlo utlwa hore na Bebele yona e reng tabeng eo.
ke di eng tseo ba di entseng tse kgahlanong le Modimo empa Modimo a sa re jwalo. Ke tlo ya ho ya pele yeo ba batlang re e utlwisise empa Modimo ha e utlwisise, o ile a e raya ka dieta. Mamela mona go jwetse di-gay le di-lesbian ha se ntho e ntjha, a wa nkutlwa taba ya hore ho na le di-gay kajeno di phahamisitswe ka moo di phahamisitsweng ka teng, ha se ntho e ntjha, e tswa ka Bibeleng. Be mona re moruti ba tla hore ke tjho jwalo, ha o le pela motho mokgwate hore a re jwalo. Bona di-gay le di-lesbian lentswe la Modimo le kgahlanong le monna le monna ba nyalanang, lentswe la Modimo le kgahlanong le monna ba jolang, lentswe la Modimo le kgahlanong le mosadi ba jolang ba nyalanang. Molao wa Afrika Borwa kajeno for the marriage counselors ho entswe molao o leng hore haebe ke batla ho nyadisa ebe ba di-gay le di-lesbian di tla ho nna, ha ke hana ke qoswe ebile nka nna ka tshwara. Ke tokelo ya bona ya hore ke ba nyadise, ke le motho ya nyadisang. O mong o tatile o re moruti ke utlwa wa bua mare di tse teng ka Bibeleng e kae? Ha re yeng Bibeleng. Genesis chapter number 19 verse number 4 to 11. Ba etsa hore re understand le bona batho ba mofuta o. I'm born like this, you know, God love me the way I am. Ha ba tsebe hore ha ba tsebe hore ha ba tsebe hore ha ba tsebe. Ha re utlweng Bibele e bala tjena Genesis kgaolo 19 ho tloha temaneng ya 4 ho ya ho 11 o le mong. Ke kopa ke bue ka yona pelenyana mane pele ho fihla mona mo moruti a tlo ba. Mona re bona Sodoma le Gomora mo e leng hore naha ena e ne se etsa bobodu ka tsela e tshabehang. Ka nako eo bobodi ba yona bo so bo nkile krone, bo fihle bo tene le Modimo. Ebe Modimo nka qeto ya hore jwale ke fedisa lefatshe le. Yaba pele ho mono batho bana ka mokgo ba ne se ba le wese ka teng, o ile wa fihla ke nkela fela story se wanyane o tlo bala ntate moruti. Yaba Modimo o batla ho fedisa lefatshe le. Yaba Abrahama o re no man, ha e ka fumana batho ba itseng ba o sebeletsang ka moo o ka re o ka se le boloke, mare ha ka ba fumana. Qetellong Modimo a romela manyoloi a mabedi. Manyoloi ka nako eo bane bobodi bo ne o soka bo ba kana ba ne ba kgona ho tsamaya literally batho ba bona ka nako eo. Kore ba ne ba kgona ho etela motho kore ba tsamaye tjenana, ba tsamaye ba tle ho wena, ba tlo bua le wena. So banna bana ba Sodoma ba ile ba bona manyoloi ha ne a kena moo, ha lota. Jwale ha ba fihla moo Bibele e re bontsha hore e ne le di-gay tsa banna ba hodileng. Tshwana we e re le ba batjha o ko e bale ntate o batla re ke ikapele E bala tjena ke Genesis o tlo mamele ke Genesis ke tlo tsamaya ke mo emisa chapter 19 ho tloha verse 4. Empa itse ba iso ho robale. Kore jwale agre batho bana ba ne ba tlile ba tjhaketse, ba tlile ba bolella lota ditaba tseo. So bane ba sentse ba itukisetsa ho robala. So jwale that is why qala hore itse ba soka ba robala ka ho etsa la taba ena. Banna ba motse hona banna ba Sodoma o mamele hantle. Banna ba motse
bona banna ba Sodoma ba bokanela ntlo ba na le ba hodileng Tjona da we ke o boleletse o tile ba hodileng ha ba ba khalemeli ba le ba hodileng ba etsa batho kaofela fela batho kaofela ba bitsa Lota ba re ho yena ba kae banna bao Ke ba ha- tlileng ho wena bosiung bona ba batla ho etsa re ntshetse bona re tle re ba tsebe ke batla ka sekgowa wa tseba ka sekgowa mo ere bua sekgowa o tlo Now before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. And they called to Lot and said to him, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them carnally." jale eno e ntse e patanya bana yaka tsena tsa bo di NIV o ere bring them so that we may have sex with them ere jwalo monana ere e ntse e beya jwalo mare e le ka ho hlompha puo hona le pata jale ka yeno no ere bring them out ka Sesotho ba re ba tsebe wa utlwa so nakong eo o no iswa qoso ha bo ngwanana e ba o robeile loto ha ba batla ho tseba hore ngwanana o hantle o sentswe ke moshimane ba re na monna o ile wa nna wa mo tseba ba ne ba utlwisisa hore ba bolela jwang Okay. wa utlwisisa Okay. so ho mo tseba e bolela taba ye monana bana ba re ba batla ba batla banna bana mme ba ye diphateng le bona jwale tswela pele ho utlwa hore na ba felletse kae yaba Lota o tswela ho bona monyako mme a kwala lehlafi ka mora hae a re oho bana beso se etseng sehloho bona ntle ke na le baradi ba babedi ba esong ho tsebe monna ke tla le tlisetsa bona ka ntle le tle le etse ka moo le ratang ka teng mamela ntate tshware mo batho ba ka mokgo ba neng ba kopane dihlo ba ile ba ya hana ntho eo ba re hai khona ntate re batla banna bano because ba kenwe ke moya ona wa bo gay le bo lesbian mare manyolo yana o tla utlwa ile ba solva manyolo ya ile ba solva batho ba ha re utlwa bebelere bona ntle ke na le baradi ba babedi ba esong ho tsebe monna ke tla le tlisetsa bona ka ntle le ba etse ka moo le ratang ka teng empa fela banna bana le sikela ba etsa letho e le ka baka leo ba keneng moriting wa marulelo aka ba re surua moo ba re motho ena o tlile ho jaka mme jwale o rata ho ba ebe mo ahlodi jwale re tla ho etsa hampe ho fitisa bona jona na we e tshware mo ntate wa utlwa ba reng batho ba re re tla o etsa hampe le ho feta bona ba hana baradi ba motho ba re wena Lota re tla qala ka wena re tla o etsa high pitch so bibele e re bontsha hore taba ena ye batho bana ba batlang ho kenya tshebetso kapa e ba seng ba ikentse tshebetso ha se ntho e ntjha mare ke batla utlwa hore na manyolo a entse batho bana ha re tswele pele jwale re tla o etsa hampe o fitisa bona jwale monna eo Lota ba mo hatella haholo mme ba atamela ho thuwa lehlafi wa utlwa ba etsang ba mo atamela jwale ba mo hatella jwale kore ba re tla o bereka papa bala bibele yaba banna bano ba nanabetsa matsoho mme ba hulela Lota ka tlung ho bona manyolo a hulela Lota ka tlung ho bona tswela pele mme ba kwala monyako yaba yaba ba otla banna ba neng ba le pela monyako wa ntlo ka bofofu
amen. Ho tloha ho e monyenyane ho isa ho e moholo. Bebele re ho tloha ho e monyenyane ho isa ho e moholo. Ka mantswe a mang gay tsena ne sentse di le kore gale di le teng moo. Kore le qhekula gay fela o le bona kile. Kore le qhekula gay. Kore motho ona wa bontsha hore ha e sale le gay ho tloha bonyaneng. Wa utlwa ntate? So jwale e se le qheku and then jwale ba ya le jong span ya bona. Bebele e re ba otlwa ka bofofu. Re ne re ka ya ka ho teba mare ke batla ho bontsha ditaba tse bontshang hore Afrika Borwa e tlohile Modimo. Hona le lengolo le leng leo lona le buang straight hore ho robala ha monna le mosadi ke manyala pelang Modimo. Le teng le reng jwalo empa ne ka baka la hore re batla ho ya dintlheng tse ngata re batla re tswele pele. Maafrika Borwa ba re ha ba qeta ho tloha moo ke itse ba tlohile Modimo. Motho ya ileng a etsa pina ena ya Nkosi Sikelele e Africa ke William Sontonga. E ne le teacher ona binisa sekolong a binisa dinoto. E ne le moqapi wa mmino wa dinoto. Ya ba o qapa pina ena e reng Nkosi Sikelela e Africa. Ona sa e qape fela empa ona bona bohloko bo Afrika Borwa e keneng ka robo. Ona e qapa jwalo because o ne a bona hore kgatello yeo e neng e le teng ka nako eno. Ke ka hona nakong eo e seng ha jwale. Ka nako eo before 1994 and 1994 ha motho ana bina Nkosi Sikelele Africa ba bang ba bona ba ne ba seka dikgapa ba ne ba lla because ba ne ba utlwisisa hore ba ne ba hle ho bona ene se pina ene le thapelo hore Modimo sireletsa Afrika Borwa. Mme Modimo ile a sireletsa. And I will say to you young people bomme le bontate, I encourage you hore re kene taolong ya naha ya Afrika Borwa. Hona le batho ba reng kereke le dipolotiki ha di kopana. Ke itse ntho mo le mo ke e buang nna ke ya ka Bebeleng. Bebele e mpolella hore mohlane bana ba Israele ba qeta ho tloha ntho ba ntse ba le Egepeta. Moshe a qeta ha romelwa monono ho tsetsa mo rometsa mo ntsha bana ba ka mo Modimo o na bua le Moshe ke mare moetsa dibeno e leng Faro o ne a sa tsebe Modimo. O ne a bona a bua le Moshe. So e jwalo ka before 1994 Magwana bona a bua le mo Oliver Tambo, ba bua le mo Mandela, ba bua le mo mare e ne se Mandela, e ne se Oliver Tambo, e ne se man, e ne le Modimo. Modimo e ne le yena ya neng a susumetsa taba ena. Jwale Faro yena ona bona Moshe. That is why in the Ekenj ya hore ha ke ba ntse ha kwantse jwalo ka South Africa fela ba bang ba ne ba re ha ba tswe ba fumane tokoloho ba bang ba hana ba bang ba ya ba bang ntho kaofela ke politiki ya Faro le Moshe. Ha o re motho a emelle ka thoko di politiki, what do you understand? Ene le di politiki ntho ka bo. Bebele ha re bala ere thapelo ena thapelo ere ntata rona ya mahodimo lebitso la hao ha le ke le kgethehe, thato ya hao e etswe kae jalo ka e etswa kae e tlo etswa ke bo mang batho ba le kgopa kana ntate e tlo etswa ke bo mang batho ba ntse ba dumella hore di gay le di lesbian di be teng di etsahale. E tlo etswa ke mang thato ya Modimo ha kereke ya Modimo e ikwalletse. Hona jwale di kereke ha di fuwe di tens, hona jwale di pele before 94 di kereke ne di fuwa di mahala ha o reke tens. Today they sell it. Kereke ba ne ba tseba hore kereke e molemo wa kereke ke ka jeno ha ba bone taba eo.
Today ke bona ba ka pele agree nakwana ha bane ba fumana taba e ba ile ba ne ba rapedisa batho le ka Bibele ka jeno ba tlwetse Modimo ba mo tlositse ba mo tlosa le ka dikolong Bibele e tlo re pakela ba mo tlositse ba mo tlosa le di meeting ha o sa qalwa ka thapelo ha o sa etswa eng ba tlositse Modimo wa tseba taba ya hore ho dumellwe batho e be di gay le di lesbian ke hore bana ba tswang ka ntle ba nke taolo ya Afrika Borwa ha o kala ba batla ho nka taolo ya Afrika Borwa because you cannot stand your ground o se monna ya phethahetseng Modimo o tlisitse the main thing ke hore ntate Modimo na tliseditse hore banna e be bona ba tlo etsang a difference. That is why today la o ka etsalang ntate batho bana di sewage tsa kena ka matlung ntlo tsa wela batho eng tsa etsahala no one will do anything because re na le makwala ka jeno ene moya o halalelang Bibele re kona o re fa matla Bibele ya ka ke bala ere o tla re fa matla today batho ba le morena ka maleme ya bona mare ha uwa ditabeng tse tlileng di tile ha ba ba esong melao yena e pasa jwang mane mane hodimo ha batho ba bangata ba ne ba re mo president wa rona e bile ne le mo Kriste ke na le pampiri eo ya hae mo ne le president ya Christian movement ha ntsa kena school o ile mohau ha ke a phonyohela ke bua tjena nthwena ke e recording o ile mohau jwale ha motho a o ile mohau o lo o hloka banna le basadi ba tile mamela a le councilor le tlile kerekeng a re hloke re councilor le teng mareng a rona premier o go eme ka maoto no premier o hloka pholoso Yes. president o hloka nka Jesu Yes. ha re na nako ya hao le position ya hao you need Jesus jwale problem ya rona batho kena melao yena e tlola jwang hona le baruti ba udimo ba eme plama di president tse because before by it's until they consult ba re fa tšhelete tloela ntwena we now ke o hlokisa naha ya rona botsitso dilemo tse tlang bana ba rona ba tla ba sa tsebe the foundation in ele ke nako ya hore re le kereke ya Modimo re eme ke gola o teng ka mona lo wena mohlomong o mmata gay kapa o ntso o hemelwa ke bogay so o boreile mo lente Jesu o tla o kena ha o batla letshwele le leholo you must accept every noto kereke ya o tla hola o ballwe le ke di gay di bebele gore wa bona nje mane Bibele yona ire na go nya pele ntate ba tlo tshwana ba re brother dula fatshe o hloka Modimo o hloka o rerelwa o go dule fatshe o etsa bwa na go nya fitileng ho no sa dumelwe baruti ho no dumelwa Jesu Bibele ka nako yeo ha motho la ka ba matla ha ka re wa tsa phafula ha o ila jile sebe kereke ne re dula fatshe today batho ba gona ho etsa toyi ka motho ba ntseng ba mo tseba o di entse ntho tse le etswe le ke ba Kriste ba toyela moruti wa bona today ha ona utlwa batho ba re Jesu o re ba re my pastor said you know my daddy my papa how are you my papa why bon taba ye ha ona batho ba bua ka re Jesu o re Modimo re kana kwena lefatshe la rona le a lahleha lefatshe le a wela because everyone re batla ba accommodated re batla ho amoheleha ba re
Bibele ya ka ke e bala re ya ho yona e re wa tseba hobaneng le aware hore hona jwale ho ntsona le batho ba bangata ba lahlang bana neng hona le mong a na lahletswe ka metsing ka plastiki hona le mamang ngwanono e ne bile no tse ba ntse ba mo hodisa batho ba bangata ba makala ba di ba lahla bana ba etsang no ha e sa le ho lahlwa bana pele ka jeno le re tlo utlwa Bibele Jeremiah chapter number 1 Jeremiah e reng Modimo o reng ka motho o reng kore o re ku tsibile o so ka ba jere o re ku tsibile ga utlwana ba iso so dintho tseo kaofela ditaba tseo kaofela Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5 mona ke bua ka abortion mona ke re Afrika Borwa e kgawane le Modimo ibile e dumella di abortion now re batla utlwa hore na Modimo yena o re eng ka ntwe and if we don't stand re bua nnete fela Jeremiah kgaolo ke ya pele temana ke ya bone le ya bohlano lentswe la Jehova la tla ho nna la re lentswe la Jehova la tla ho nna la re ke o tsebile ke so ho bope mpeng ya mmao mamela tshona na we mamela ndate Modimo o re mona ku tsebile kore le before banana ba tla ba le wena kanna ke o tsebile a re ku tsebile ka o bitsa ka lebitso mare motho ba ba le sebete sa o etsa lebitla ka mpeng a lo etsa boshi a etse lebitla ka mpeng so ntho tseo kaofela ke ntho tseo Modimo a sa di batleng mare Afrika Borwa e di entse ka re ke ntho e matle jwale ha re bona motho a lahla ngwana sa manete se re ha re baka lahla bana no ha o tsebe ho lahlwe ba bakae bana kore ke ba bakae ke dimilione tse kae tse leng hore di bolauwe kore ke dimilione tse kae tse leng hore nka be di tlisitse solution in South Africa kore understanding ya rona ya hore Modimo ke mang haibaning mme wa Mandela na Mandela abortion nka be re le kae hota mme wa Chris Hani mo etsa abortion nka be re le kae hota mme wa ke Mzwakhe Mbule a etsa Mzwakhe Mbule abortion hona le poem ya Mzwakhe Mbule a etsa ya a buang ka hore into abortion it is abomination to God are South Africa you legalize abortion but lelwanela child abuse. That is why today South Africa o sa bapalwe dipina tsa Mzwakhe Mbule di radio le kae because o ne a bua taba e leng yona a emetse taba ya Modimo ona lo mona ba tsa ntsare ada ding di bale ke tla phela ka tsona ke phela le tsona ke tla bona Bibele re ha se ba kae ba tla yang lo a se a re mo nyako ya di hele mo hebehe o yang le hodimo mo sesane ona lo mo a dutimo bale ke tla etsa ba a re ke male sinyei ke bona le fia ha le sinya ke tla etsa ke tsala pi Modimo o tlisitse hore o tlo ba a solution Modimo o re tlisitse hore re tlo ba phapang Modimo o re tlisitse hore re tlo etsa ka Xhosa bathi uzoyenza umehluko bala Bibele ke o tsebile ke so ho bope mpeng ya mmao o e so ho tswe popelong ke o kgethile mme ke o beile moprofeta wa ditjhaba a re tshware mo ba re motho mongare jale ntate moruti re tlo etsa jwang ha ile mona e be nna ke rapewe jale ke rapewe ke tlamehile ke lo etsa abortion
ke kopa o le botsa ke bua tjena hobane motho ke tlo bua ka ena o e bua phatlalatsa le ha ka utlwa tabena ebile o tlo kgotsofala hore bopaki ba hae bo phamisa le ho tsosa ba bangata. Le tseba Soli Mahlangu a binang. Soli Mahlangu hore a be teng mme wa hae o na robetse, ha robetse ya ba ho kena motho ka festere o reipa mme wa hae, ha qeta o reipa mme wa hae ya ba ho hlaya Soli Mahlangu. Soli Mahlangu le mo hopola ka pina efe bua ke boniste wa yutlwa yaba wa hamba nathi wa bona motho wa binang wa hamba nathi wa hamba nathi wa bona siyabonga o hlaile ka tsela ya rape. So ha wena o mpolella hore ha o rape o na le mabaka hore why o entsa ha ke re motho a rape ngo right mare ke re Modimo o re ke o tsebile ka jeno moruti Soli Mahlangu ke moruti. I always have a plan. Ore Soli Mahlangu ha pa ka taba ya hae a re ke a ipotsa hore na ntatwa ka o kae gore na gore laibaneng hana o tla ho mme wa na mare wa tseba hore gore o lakatsa ho mo tseba o mmona hore e ka ba you get my point hore ntwane gore o bua ntwe e bueng ke Josefa a re se o lona ne le se plane bobe Modimo o se entse is a blessing. Now Afrika Borwa e batla isolvela ditaba tsa yona, South Africa e batla ho solve taba tsa yona, and ha South Africa e batla ho solve taba tsa yona hona le mathata. And le ha ba ka tla kaofela ye mong le mong a bitsa party ya hae a e bitsa iZulu nomhlaba a no tla ka solution. Ha fela ho ka ba le monna ya ka reng back to God, monna ya ka tlang a re re lokela ho kgutlelana le Modimo. Hona le president wa naha ena Afrika ke tla mo hopola ma go sa hloka e tsona jwale ona bolela hore ha hona letho ntle le bana ba corona. Hona le mongana bua kana ka corona eno kwa kgale haholo a re naha ya ka Modimo mpeile mona hore ke tsamaise batho bana. You know why South Africa ena le tjhelete ngata? You know why today ha o sheba kana go fitile ka apartheid tjhelete ne le bikinya? You know why tjhelete tletse no je? Is because batho bana ha na ye mo lengwe ye o fa tjhelete a gro hlola o kwa South Africa le o kopa tjhelete na ye mo lengwe ha ye o fa tjhelete yo fa tjhelete bebele ya ka e re ha motho a o kadima tjhelete o fetwa le khoba la hae. Now bona ba etsa tjena ha ba o ne ya tjhelete ba fitla ba o bolella hore rona naheng ya rona re dumelletse ntho e itseng le itseng. So wena o tlo lokela o ye mane o lo dumella ntwe because go ne ile bilione tse kana tse lo thusa batho ba lona. So ka mantswe a mang ba eta pele ba rona ba re rekisa. Modimo a re thuse. Re hloka banna le basadi ba hlankana le barwetsana ba tla emela Modimo, ba tla emela Modimo. Wa tseba ke nda de motho ke ile ka e bua kana kwane mare ke tla e bua ha re bua ka di solution hore na re lokela ho etsa. Re le kereke ya Modimo motho mo dutse fatshe ke a utlwa moruti wa ge ga batla ba tla ntse di buang ke nnete tsa tsona ke nnete ya le gona ge etseba ya le ge etsa ya le ge etsa ya le ge etsa kana na we Modimo re thuse ona lo mare ya le ge etsa mame ntho re tlo e etsa ke wa tseba hobaneng kereke tsa bo Nigeria bo Zimbabwe bo Lesotho di le matla ke hobane dikereke ke tsona tse tshwereng dikolo. Ha o ya Lesotho
dikolo tsa teng di tshwerwe ke kereke. O tlo fumana hore Roma ena le sekolo se itseng eng. Dikolo di tshwerwe ke kereke. If baruti bana ba ntseng ba tsamaya ka dikoloi tsa bona, hey, you see my car there, you know my Mercedes, have you seen my flight? Those people, mohlang ba tla qalang dikolo ka tjhelete tseo, re qale letlobo la rona, re qale masalla, mo e leng hore sekolo seo ha o se kena o tlo etsa ntho e ba e bitsang indemnity form. Ngwana ha kena sekolo se wa utlwisisa hore monana ha o tlo kena o le lethwele, monana ha o tlo kena o le trasi, monana o tlo etsala tjena le tjena, melao le melawana e re protector. If re ka etsa jwalo, kereke ya Modimo e na le mo e yang teng. Now motho e mong a re batla e etsa, moruti e mong mane mo ke dulang teng dadi, ne ke sentse ke lo qala sekolo mo jareteng ya ka, ne ke entse gritch. Now gritch eo ne ke etseditse jareteng ya ka ke di-room tse rentiswang, ke le ka bola di-room tse rentiswang ke re ke etsa sekolo. Ha ba tla ba lefapha ba re no man, sekolo e tlo ba nyane, pleke na tlamehile o fumane pleke e kgolo and what. Now no tseba o qala sekolo ho simple ka bana ba 20 fela, 20 ya bana o qala sekolo, e seng gritch, sekolo sa private wa se qala. If dikereke di ka kopana tsa etsa hore se hona le dikolo tse ntse di ke tsa bo Kriste, mo ha ke ya o tsona ke itse bana ba ka o tsona tse di ha se tsa bo Kriste, ke le bitso bo Kriste. We need schools that will be Christian schools and in a dominant manner. Dikolo tsa bo Kriste. That is why today hona le ntate mong mane ke bala ka bona, ke so e le mong ke rata ho bala ho ke moruti Nigeria. Moruti eo o na le university, o na le dikolo, o na le eng. That is why ba government ha e kgone ho hemela bana bano ka anything, because when o tlo rera this thing sekolong ba bolellwa this thing. So haeba re na le dikolo tsa bo Kreste tse tlo reng Modimo o re e se nna, Modimo o re so, and then ha Modimo a re so dintho di lokela ho etswa so, then re tlo qala re ba le bana ba hlapetswe. Hona jwale tjena kereke nako e fetile ne kena everyday, nako e fetile no tjena ndade moruti o tla tsamaya o le mong mona, o tla tsamanta o le mong, ha bana o ke kopa metsi please, a ke tloa kopa metsi, kopa something, kopa skimboard. Ke bona ke entse hona le ntho e ke batla ho le bontsha. Modimo a re thusa o botla le metsi ao, because jwale ntho e re bolayang kore ha re ruta bana ba rona, ha bana ba rona re ba rutelwa ke government. This is what is happening. Ke tlo kopa o ntshware morena Jesu mo ke tlo kopa le go tshwarele tshwara so a go be mai ke platform wa ka ya molaike. Ha re rutelwa bana ke Afrika Borwa, tlo go bolele ntho e tsalang ka kerekeng fela, ka kerekeng ke ne ke kopa kopi e nngwe mara jwale e one mo chatleng ona na ke let's say ke ndade moruti hle for argument's sake kapa re let's say ke ndade Modimo ko ne e tshware brother ne kwena kopi. So motho mong o kae mo someone atle mo fast. Okay, so ntho e tsalang ke ena, that is why re sena ho fumana phenyeletso. Wena onana o rapela ntate Modimo, sheba etsa dikopi tse tjena so di khale ba ba hona nix tse ding hona le bikinyana fela. Now wa rapela go Modimo ntlatse, Modimo nsebedise, Modimo nketseng, then
Modimo o kenya moya wa hae ko wa bo o mo kentse le bona o mo kentse ne o mo kentse tshwara ke batla kopi e nngwe fela jwale ke tlo ke shebena le ena ke okay ke now kopi e nngwe ke ena ke motho mo wa mona hore motho o jwa o ranthana motho ona ha tsebe taba tsa hae le wena o kopile Modimo ntlatse Modimo nsebedise wa tswa o ya kae locationeng o kopana le motho gantho ya lona kereke ha iyo ke bone le baruti ba se ba tena le mesi ke bone di divatvate ke bone di eng ba o lella ntho tse kaofela ba o tapolla taba ya lentswe la Modimo ba utlwisisa ha o khutla kerekeng o ntso le dry ha o hole ha o etse Modimo moruti ha tla tlo rerela hape o ba ekare o ya somewhere hape wa utlwa re kopana le wena ka Sontaha fela wena o hana o tla le ditshebeletso so o tlo that is why re sna go hola in an exceptional way re ke ra etsa dintho tse kgolo tse leng hore dintho tse ding batho ba bang banana hore tlamehile o lo phatsa kae o lo phatsa Nigeria o lo phatsa kae o tle ka eng ntho mo kene batho ba idumelang ho yona ba re ke tswa shera anointing ya hae o mphile anointing ke tswa nka anointing ba lahlela Bibele ya ka ere ke yena ya beileng ba bang ba profeta ba bang ba ruti ba bang eng ba bang ba sebetse ka mesebetsi e jwalo so if o ro ya ho mama ha ke fitla mo phelong ka anointing ke fitla ka anointing tate ke lo ka anointing o powerful yena o powerful ke mo no tjena ba le ba salwane ba no tjena ba tsebe lo pakela batho ha batla hore motho a tle kerekeng ore ha o re tshakele kerekeng that is why re na le batho ba nang le problem because motho tlamehile mo pakele o molelle Jesu wa pholosa Jesu etsa jale bana ke ha o bona hle o tlo re tshakela neng kerekeng ya rona o tlo re tshakela neng intse ya ikena le ba ruti ba bantshi o re tshakela neng kerekeng ha re tshakele batho monana ke ne ke bolela batho kerekeng hore re Sunday school amen nna ke kena Sunday school motho wa gae o le mokanakana ntate o le mokanakana mona ke sekolo sa Sontaha sekolo se re batlang ho pasa le hodimo re ya le hodimo now ha o le monana o tlamehile o etse bonnete ba hore sebeletsong ya bobedi le ya hosane le ya neng ke kopa o ska hlola ba le motho a tlang a phutile matsoho o tle sekolong tlamehile o tle le leqhepe le buka le eng ngole di-verse motho o tla botsa ke kae mo thing di ya di ke kae wa banya o tlo o tshilo wa itse motho o yena o ile a bua wa tla yena o ile ene o ile a bana ka Bibele so re tlile sekolong you need to write down because I said ntho kaofela le hopola Bibele e re etse wa ngola wa ga o fitla hae wa bala wa na go la o sa bala ha ba se ba o etsa hore ha ma ntho ena e right ba re ke kae mo Bibeleng e tsholwana so ke kae ke Mariona e kae ba o ne ya Bibele ba sa ditsabi o bontshe yona yona teng ska la ka Bibele yona teng o isa kae Bibele yona teng ka mo ba re kae ba teng yona teng go tla ba teng conference wa bana wa tswa ko ba ho tsamai conference go tla ba conference mo no tla utlwa hore o kae mare ke le ka utlwa hore mare Sodoma nyana e teng mo Sodoma kae mo ke a utlwa ntate o re kae so re lokela hore to be quick ke hore every day why re sna o hola nna ke tsaba motho a bodile ha motho a re hodile ha sa batla ho hola jwa ho Modimo re bana ka dinako tsohle ntate baneng ba hao le ha ba ka hola ntse le bana ho wena again le ho ntate Modimo re jwala so ntho e tsang hore o bane a promising Christian ke ona hola kuona jwale o fetwa seritsa fela o ritsiswa ke hobane o ile a nana wa tseba anti ha tsebe hore ha tsebe
hore ha tsebe Bibele ya ka ke bala lengolong la Hababuke a re ke santse ke tlo le bontsha dintho tse tibileng tse le sokang le di bona ko re santse a tlo etsa tse kgolo. Now ke ntse ke re South Africa e tloetse Jesu di ngata haholo a re na di bua ke di botse di ngata ba di buletse e le nngwe nako e telele re buile ka di-gay. Now re bua ka taba ya go kgalemela bana. Nna ka kerekeng ha o etsa bototo ke re ke a o tsipa be ko balle Bibele le bana ba ka ba tseba wa tsipua Bibele ntho South Africa e re ngwana ska kgalemela. South Africa e re ngwana o na le di-rights. Bibele yona e re ho na le mongwe a dutseng pastor ona ntse a tla hantle ka re ba le mo hae hobane o mo hatile khonso ke tsa hae hore jwale ba re senyeletsa ha re utlwa gore na Bibele e reng. Bibele e reng ka taba o kgalemela bana. Bibele yona e reng a re ke reng ho di-Proverbs chapter number 22 verse number 15 the rea ho di-Proverbs kala ho di-Proverbs 19 verse 18 di-Proverbs 19 verse 18 then ka mora di-Proverbs 19 verse 18 ho ya ho di-Proverbs 22 verse number 15 mona Modimo wa re bontsha that is why ke reng ho na le batho ba dutseng fatshe ba re batla ho timetsa mmuso wa Modimo e le basebeletsi ba Satane mane Modimo ho batho ba re okametseng hobane ntho nngwe le nngwe Modimo a e hana bona ba e dumela ha o e fumane hore ha e fumanehile ba le a tjena. Re bua ka taba o kgalemela bana. Hallelujah. O ko re balle Bibele re utlwe e reng di-Proverbs kgaolo ke 19 temana ke 18 Proverbs chapter 19 verse 18 e bale tjena la ya ngwana hao ha tshepo e sa le teng ho thi molae tshepo e santse le teng. Mamela tshepo ke ha ngwana le monyane o ntso molaya ke na le moshimane wa ka moshimane wa ka hona jwale o ke wa re ke moshimane wa ba bapala di-cheaters o bapala rugby o dlalla di-cheaters o mmele o mokana motelele moshimane ona wa ka hantsa le monyanyana o ila wa ba le nako eo o no na le nako ya di-quarter moshimane ona wa ka o na le monyane jwale ntse a bona bana ba batelelenyana ba ntse ba khotha o thi di-quartane ka nako eno o khala drinki o khala ultramel o tabola diphahlo tsa hae wa bona mara ne ke sa e tsebe ke butsitse butia now yena ana shida every day ha a tla motho o taboletswe every day kana bona na le 8-9 years mehlena motho ona o taboletswe motho ona wa bona ke botsa man hona le motho ona o taboletswe ne ke mo fumanetse re go bombo ke bogatang tjena ke botsa butia ke o etsa nang a re no motho akona na o a etsa hona le ntho engwe de di bitswang di-cotton ke butwa e one plan ke re e etsang a nhlalosetsa ntho e ke bile yaba mohla fitla monna mohlankana ena le monyane ka re ke utlwile go thwe o sekhotha ke re ke tlo khotha ngwanaka ke tlo ntsha bokotha ke ile ka mo shapa ngwana wa ka mo betsa a mpitsa dedi a mpitsa khoshu a mpitsa pasta a mpitsa ntho tsena kaofela ke ntse ke mkhotha ke mo shapa Bibele e re molae ha nako e sa le teng a tshepo e le teng o na le monyane o na le 9 years o ile a tswa moo
o ile a tswa moo mohlatsa tseleng ha yona jwale nna tlamile o tla mona o rata Modimo ka tsela e makatsang o rata Modimo ka tsela e makatsang ha kena mona ha ke re ke mongata ba tsena o tlo re ke gore ke mo tlameletse ho ja ka motloela ka nako eo ho jwalo ka ngwana a ntse ithuta o bua wa rwaka o ka o reng a le mogalemele tshepo e sa le teng ha galemelwe ha se tshepo e le siko Basotho ba re ha o batla o koba thupa e se e tile e tlo robela ha o batla o utlwa gore ha o wa nnete ha o batla o utlwa pale ya bana ba tsipileng batswadi ba bona ha ke re ke ntho e ntle ha o batla o utlwa o tlo fumana ke batho ba neng ba sa galemele boholo ba bona e seng kaofela boholo ba bona motho a tlileng a sa galemele ngwana ha o mo betsa a le monyane de mo hola wa tsofala ha o so de mo ntso hola matla fela de mo ntso hola kraga fela mara ha o di ile wa betsa ngwana ona mo kgalemela le monyane ntho e ntse le ka kelelo hore o tla nketsang ntate wa ka sa mputa hobane o bupue ke Modimo mara jwale wena ha wa ka wa mo etsa tshepo e sa le teng o mongwe jwale batho ba tla reng ke le moruti ke shapa jwale ba tla reng ke shapile ngwana ke le moruti ga o bona bomme le bontate batho ba bangata ka mona ba rata Modimo mara o ya malapeng ngwana o hula ka nko mohalaledi ya jwalo motho ya emeng a re mo rata Modimo a kalekana because ha o rata Modimo wa tseba lentswe bo Kreste le tswa kae le tswa ho Kreste Jesu Kreste so ha o qeta ho pholoswa o se o le wa ha Kreste o tlamehile o hloye ntho engwe le engwe e hlouweng ke Modimo o rate ntho engwe le engwe e ratwang ke Modimo o wa ha Kreste if wena o ntse le o re o mozalwane ha eta complete ne ke feta ka maike and ke feta mo dipikara ho na le moruti a buang ka dikei wena o reng ka tabeng re ke kereke batla kerekeng ya rona nna ke na problem le daidi ha once o sna le problem ka ntho e leng hore Modimo na le problem ka yona ke kopa o bolella hore ha o so pholoswe gore a ba tlo ipotolo gore ha o ntso ipotolo o ntso re eng ha so hole ha so etse no ha o so ka o pholoswe o keke Modimo a hloya ntho e itseng wena wa e rata kopa o le botse ha motho aka wa kopana le motho a betsa ntate wa hao wa utlwa mohlomong ke batho ba mmalwa ba itseng ba betsa ntate wa kapa ba mo hloile fela wena o ba mokgotsi wa batho ba e re ntwe amen wena kwena mo it means o le rabele hona le batho ba teng pholosong ba sokang ba kenwa ke Jesu ba tsamayang kereke ba kena pholoso ha ba kenwa ke pholoso ba kena pholoso Modimo wa rona o re ke Modimo ya boulelang ke kopa o dikhatha hanyane re ho ye nngwe eno jwale eo e wese e tswa ka kerekeng ya pholoso ye ke tlo e bua batho ba tlile ho Modimo batho ha mo no tjena le baruti ba bang ba tloha ho Modimo hona le baruti ba eleng hore ba tlile ho Modimo Bibele e re Exodus chapter 20 verse 1 to 6 ere ke Modimo ya boulelang hona le mo a reng o ska iketsetsa setshwantsho mona lefatsheng le ka tlase ho metsi batho ba iketseditse tsona this is the picture of my papa. You know, my daddy said when we were having this picture of him,
you will be, or things will open. Things will open. You know, when you have this picture of my daddy, you know, bana le ntho tse wa bona kana kwele ya bo ANC ba le ba etsa dipele. So di se di beile di pictures tsa batho. Ba bang ke tseba le kereke ye nngwe bona ba rekisa le di frame tsa moruti ye. Ba rekisa di frame tse. Now ha re utlwe bebele e reng mona le o mongwe wa tsa hore ke ka ona ke re a re bebele. Moruti ska bua ba bang hampe. Ha bana o sa yetse ha ba re ska yetse ha re utlwe bebele e reng bebele. Exodus chapter number 20 verse 1 to 6. E bale ya tjena ha re fumane Re bua ka ditshwantsho. Yaba Modimo o bolela mantswe ana kaofela wa re ke nna Jehova Modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la Egepeta tlung ya bohlaeka. O seke wa ba le medimo e meng pela sefahleho sa ka. O seke wa iketsetsa setshwantsho se betlilweng le ha e le setshwantsho se le seng sa tse hodimo mahodimong, le ha e le sa tse tlase lefatsheng, le ha e le sa tse metsing ka tlase ho lefatshe. O seke wa di khumamela, o seke wa di sebeletsa, hobane nna Jehova Modimo wa hao ke Modimo o boulelang. Amen. O otlang bana ka bokgopo ba batswadi ba bona. Amen. E tshware mo motho mona bebele re bolella gore mona e itlhakisitse. Ke ipotsa hore ka hara kereke ba eso e tletseng batho ba bangata ba fila hore no tsena batho ba utlwisisa hore ha ona le kereke e tletseng ba bitsa ba bile ka sekgowa ba re it is having overflow. Kereke e kgolo hakalo o thong e na le overflow. E be sa utlwisise hore stickera seo sa moruti ke noto. Ha la nkutlwa ma. Kereke e kalo e nang le batho ba baholo ba fila hore ba tletse ka moya wa Modimo. Kore ha ba bua man le teng ha ba ka botsa o tswa kae wo bua kore o bone hore motho na ha nna mo mpeyang teng because o tswa kae. Mare ke re mare bebele e batho ba Modimo batho ba tena ditopo fela ka yona ba itshweretse ha ba utlwe hore ba ire tsana we tsana we batho ba tshwere di shapnosu ha ba tsebe hore na bebele ena e reng ha ne ba ka tseba hore ntwe ba itshwereng ke ye mong ke trasi wa e bala bebele ena kerekeng ye ore wo trasi o ja ba tseba Jesu a re Jerusalema ya bula ya ba profeta ba ne ba rumetse ho wena a re ke ratile hangata ka kang ho le bokella ha mmoho empa le hanne a sheba mokana Jesu a sheba allela Jerusalem harelele Afrika Borwa e lahlile tabena a se tabanyana fela Afrika Borwa e lahlile bahlanka ba bangata ba Modimo ba bang ba re ne re ba tseba ba matha le Modimo ba re makaditse le bona ba lahlile. Jesu Kriste morata fita re utlwele botala wa Afrika Borwa e utlwile Afrika Borwa e lahlile jwale le ha batho bana ba dipolotiki ba re ba tla kerekeng ba re ba tla ho Modimo ba fumana le baruti ka re ba tau ba fumana baruti ka re ba fordwana ba e tsa dintho tse le hore minyatsisa hora Modimo utlwele bohloko Modimo tabena se fale se qoqelwa bana ifo ba eso ntlong ke le bolelle taba kena ha o sheba naha e tshwanang le China ho na le ditlokotsi tse ngata tse etsalang moo o tla utlwa hothi lefatshe le tsikinyeile o tla utlwa hothi corona le yona e qadile ka moo
o tla utlwa lebaka ke hobane ha ba sebeletse Modimo. Ha o sheba difilimi tsa ma-China, ditshwantsho tseo tse moo ke yona medimo ya bona, ha se filimi fela. Ha o sheba difilimi tsena tsa ma-China tsa karate, o fumana ntho tseo ke yona. Batho ba kgawane le Modimo, Modimo o etsa o shapa lefatshe la bona. Afrika Borwa kajeno letsatsi le etsa le tuka pula e sane, le tuke letsatsi pula e sane, because batho ba tlohile Modimo. Tshepo ya ho qetela ke nna le wena, tshepo ya ho qetela bakeng sa Afrika Borwa ke nna le wena. Haebaneng wena o re count me out, ho na le ya reng count me in. Modimo o ile a re ke tla roma mang, ke tla roma mang. Bohloko ba baetapele ba rona le bona, ha ba batla nnete, ba batla, ho na le nako eo batlang dikerekeng, mare ba ya ho bona baruti bana ba famous ba ntseng ba lahlehile, ba lo batla tsela ho bona. Moruti ha tlameha ho fa motho keso hore the president is amongst us, let's stand up, the president is in the house, but Jesus is in the house, but God is in the house. God who can change men, God is in the house. Nako e fihlile ya hore re phamise Jesu e seng baruti ba rona. Nako e fihlile ya hore re phamise Jesu e seng eng kapa eng. Modimo re utlwele bohloko. Dingata haholo ke batla ho qetela ka ena ya badimo. Ha o sheba ntho nngwe le nngwe ya Afrika Borwa e batlang ho ikenya ho rona, ba ikenya ditori. Ke bua ka yona hobane ke batla ho bolella bothata bokae. Ke le ka ngola filimi ka selemo se seng. Filimi ena e qeta ho ngola e le filimi ya lerato le bontshang hore motho a ka tloha jwang. Ha ba e shebeletse ba fitla ba re ho nna, ba e sheba pele script, ba re ho nna e ntle monate re a bona. Ha o ka ikenya dithunya le mabolayana le maeng, ya ba ke re mare ne ke sa batle be jwang, ya ba ha ba ka ba e bapala. So ke batla hore batho bana ba mastermindang ho tjhentjha le ho bolaya Modimo, moruti e mong le mong o ba mo kenyang difiliming tsa bona, qetello moruti eo ke tsotsi kapa ke tsotsi ha di tloha, hore ba penta kereke ka tsela e tshabehang. Number 2, ba phamisa bothuela le badimo ditoring tsa bona televisioneng, ba phamisa le di-gay televisioneng. Ka ho fetisisa di promotwa ke mmuso wa rona. Afrika Borwa e mathateng, Afrika Borwa e mathateng. Now ntho ba e etsang kore Afrika Borwa e ne le naha ya bokreste nako e fetileng, kajeno ha e sa balwa e le naha ya bokreste. E dumelletse ntho nngwe le nngwe. That is why ke reng ngwanaka haebe ke le rasta, ba dumella hore ngwana a kene ka borasta ba hae, le thuela le ka bothuela ba lona, mang a ye ka tsa hae. Nou tjena ba ntse bana le toilet, di-toileteng tsa sekolo ba batla ho dumella ho kene di-condom. Nou tjena ho tswile molao o dumellang hore ngwana a ka etsa anything le ha ntatae a sa re eng kapa mai a sa re eng. Ke naha ya rona, naha ya rona e fetoha Sodoma le Gomora. Ke naha ya rona. Ha re utlwe Modimo o reng yena ka taba ya bafu, badimo ba teng, mara ba sebeletswe.
ha re utlwa Bibele yona e reng ke ngotse le tse ngata le ka lebollo mona le ka eng but hey re ke qetele ka ena tshebeletso di ya ke bue ka ena ya Oko ye mo Ecclesia, Ecclesiastes chapter number 9 verse 5 to 6. Bibele e reng ka bafu. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Ntate wa tsaki ho lokile morena Jesu ena ke a mo rata ke a mo sebeletsa Modimo o motle mare wa tsaki Modimo le badimo ntate Modimo le badimo hona le batho ba reng jwalo Modimo ena ke a mo rata mare he badimo badimo once o kala o kopanya Modimo Jehova mo Modimo ba bangata mare ke bua ka Modimo Jehova Modimo wa Israele Modimo ya entseng mahodimo le lefatshe Modimo wa Bibele ha o mo kopanya le tseo tsa bo badimo bo di eng ha o sa le ka pholoso o ntse e tsamaya o ntse e kena ha e so kena mo Ecclesia chapter number 9 verse eno ke buletse 5 to 6 e baletse na ha re fumane ba utlwang bona ba tseba hobane ba ya shwa ba utlwang ba ya tseba hore bona ba ya shwa ka mantswe a mang ha o ntso phela wa tseba one day o tlo shwa e reng ka bafu tswela pele empa bafu ha ba tsebe letho le ha le leng Bibele e re bafu ba isu o tla makala o ile lefung la mzalwane mo reng ke bazalwane o ba utlwa onflopo e buang le mofu e kentse ntho ke ntwe France hore mamang wena mo leng teng ke a tseba o nshebile wa mpona la ke le mona wa hlahlathela ha se yona se pholoso e pholoso ya Bibele ya Modimo ona wa Bibele e re ha ona mo re kopana le ba shweleng ha hona le mangolo a mangata ne ka hona go bontshe hona le a mang a reng le ha ba bang le e buang ka dingaka e re le ba potang ho bona dingaka e re le ba tlodisang bana ba bona mellong Bibele yana e re Paulos o ile a leleka matimona ho ngwanana ya neng a kenwe ke moya wa Noa e bitswang ya Python ke Python hantle ba ne ba batla ho tla tabeng ena Python ke Noa yena e ha yo tshwere Python ke Noa yena ha yo tshwere ya ho harela ebe o kwenya o le jwalo ke Python Noa yeno ke ona moya o neng o kene ngwanana wo moya wa Python wa Noa yena e kgolo e kgonang e ka kgona ho harela nthwena kereke le ko batho Python ke ena e kwenyang kgomo le jwalo ke Python ke moya wa yona ka jeno ba di ruwa di Python ke o fa homework o kena ka YouTube ore people owners of Python who have been eaten by Python o tlo bona mohlo hore na ke ba bakae ba ne ba ntse ba di ruile tsa ba kwenya dinwa tse ka jeno jwale moya wa Python o tsamaisana le bothwela le bongaka o ne a etsa bothwela ngwanana yeo o na thuela a kgona ho bua mamela moya o seng wa Modimo le ona o ntse o kgona ho bua ntho e leng yona o kgona ho bua ntho e leng yona because o na re baneng ba bo Paulos banna ba ne ke banna ba Modimo le ba hlomphe le ba etse ko re ona batla hore ba re ke fela ile yena bona o kgona ho bona le bashanka ba Modimo mare o ile a fitla nako yeo Paulos ya ile a kgathala a mo call to order Bibele aka ke bala e re ba neng ba fumana tjhelete ho tswa ho yena hantsa a laola batho ba ile ba kwata ba kenya Paulos ba etsa hore Paulos le pila le ntho le Silas ba ye toropong now dintho tseo kaofela ha di ntjha ba iso
monna eno a bitswang Solomon ka Bibeleng ka mo a re ha ona ntho e ntjha lefatsheng ala nkutlwa but utlwa mo hore o mo but there was no Ferrari there was no Ferrari, there was no Pajero, you see, no inelite o mo ngare jwa inelite le baka dilena ke transport tlola le bitso transport ke transport kana ko yeo ha o no na le pere botsa batswadi ba rona o no le motho ya hlompheyang o no sena dikoloi tse ngata o sena eng for ha o na le pere kana ko that is why morena Jesu a ile a palama Mercedes Benz wa kana ko ye Pajero limousine kana ko ye wa kana ko ye wina re latele yona so ka ni khane so ka palama ke mo en just splendor nive a palama ya haya. It means Jesus. Hoja ile na kwenye ngaba palama tsakana. Wila palama encha transport. So ska complela that there was no limousine, you see. There was no Pajero. Nedilite. No. Bebele baba ba mo alla magape. A palami transport ya kana go no important ya palami ntwe. Anga reka tonki nje. Ka be ke palama. Ba ka ntsha hambi. Le mone ai ka bona ai khona se khum wa yu gore banka gore ke batla o bontsha gore ka nako yeo that was the best transport ever ka nako yeo ba esong ha re se ke ratawa ke lefatshe le o tsikidise lefatshe ho na le pina e nngwe gale kwana ba le ba e bina ba re tsikidisa hlo wa itse ba bine so lefatshe le batla kereke e tsikidise hlo hana ka yona ya hao hana o tsikidisa hlo now re tlo rapela ye nngwe eo Afrika Borwa e lahlisitseng gore jwale mono ba ile ba etsa disala jwale ba re mme le ntate 50-50 Mandoza ba bina ka yona 50-50 wonke umuntu independent ba bina ka yona ba bontsha hore e tadwe ke mmuso ya ba hothi 50-50 mame wa bona jwale ha etsa je bomme ba ema ka dintsetse bane mamela ro raya ka dieta re roba topo jwale ha Modimo ha ona 50-50 ha ke a phunywela ntate Modimo o re monna kore Bibele ha re ka khutlela morao re ya Bibele e re ya ba Modimo etsa monna kore ka a etsa batho a gere bo ba entse ka tshwantsho sa ya ba ha teta o etsa monna a ntsha go manolele lentswe monna e re ke Modimo o re monna ke mo yena meaning ha o le monna o mo kore like o entse Modimo ka kore o entse monna jwale a re monna yena ke tlo mo etsa monna kore o mo entse o tshwana le Modimo a re wona e tlo ba monna wona ke etsa yena then ha teta o etsa monna lefatshe le kenya monna bo trasi le mo kopanya hloho ke na le ipotsa gore na ba ya toilet ba ya o yefi kore bana ba e ba keneng hantle ha ke batle ba practice hona le ba ikeneng kore ba ikeneng so Bibele e entse monna ene Bibele ha o sheba lengolo la Joshua mane mo Modimo a reng Joshua etsa ka senna ha re etsa ka sesadi why ana sa re 50-50 a re bona iphe matla etsa ka senna ke tlo ba le wena jwalo ka ke bile le mang le moshe mohlanka wa a re etsa ka senna le wena ha o thi motho wa mme ha o thi mme o thi etsa ka senna ka motsoma o thi etsa ka matla e se mo iketse poho
o se o iketse seganana fela ha o pheile a ke pheile ke dipitsa ke tse ha o fika a ke nna ke pheile wena ha o thole ke kana kweno ha fitla kereke wa halalela wa halalela mo mare o tshwere ntate ka nko o etsa je mara ba bang bontate ba tshwarwa ka dinko e le ka tsa bona ba hana Modimo o fumana hore jwale mme monana o etsa dikarolo tsena kaofela o tloa o montsha mane tamene o montsha kae a ikona ntate ona o tswa tshiboko o tshoke o etsa kwanta ntate ya moholo a nang le bana ba ka nnang banyalwa kapa ba etsa ba ntsa jona ke eng yona ntho o lahla position ene bontate ha o ka lahla position mme o tla o palama sorana sa sonora sal kore ko sonora sal kore yona we kore tabani ya o ruila baisa that is why bibele e re utlwa bibele ha e thusa e re nka nako mmamela o ska phakisa o bibele e batla hore ha holo ha bua nneteng e bua le ntate hlaphoe la utlwa ditaba o nka nako wa utlwa mare ha motho a tswile positioning ya hae wa tetela utlwa se ntate ya hae ha ona taba ntate la e ka ba ngwana ona e ka ba gay ntate re tla re o lahlile position yena bibele e batla re khutlele mo e leng taba teng mo taba di leng gona teng ba esong ha ebe o mme e ba mme ke butse pholoso mona ba ipraisa a re ke mme a re ke bahlankana ba re ke mohlankana hla mohlomong sister ke sister sis kapa morwetsana rwe ke re ba re jwang mogana re thusa kore o iphile pholoso ena o iphile hore ba re sis man a ikho o be sister sis jwale ha re emeng positioning ya rona ene tlo ko bolelle ha ebe ntate a tswile positioning kapa mme a tswile position hao o tlo etsa bana ba hao ba jwalo hona le eleleleng le ne ke le bala ntate mo e seng bibeleng dibukeng tse ding ntate o re ho mora wa hae my son be careful where you are walking moshimane a re father be careful because I'm walking on your steps ba eso bana ha ba yetse South Africa ha e ka tseba hore bana ha ba fetole ke motivation ha o thi grade 12 a ngola grade 12 a etsang kapa o etsalang tlong re lo ba motivate ha ba fetole ke ntwe bana ba fetolwa ke ntho o leng yona the reason why ntate khwarai ana le the best sekolong sa hae obane o ntwe o discipline o jwang if you are that bana ba ntwe hana jwale ba eso re na le bana ba bogolo o mong a ntse a le tje ho na le ba hlabelang madimo ka ba teng a ntse a pholositswe ka dikhwaneng waya bibele e re hantle o ska ya moo ha eso ba tseba le ba di entse le bana ba eso ha ke ha wa supporta fe bibele e re tlo go bolele e reng ka taba e rena e ba e re o tlo diela ba bang ba tenyetse yang la ebe wena o no ile fela kere mohlomong ke etswa ke bana ba halo hothi ba so kang ba tia tumelong ka ba o bona mo ba tlo re wena wa di etsa ntho so
ka mantswe a madadi swa Bebele re shwe borona o hlae Kreste ha o shwa wena o hlae Kreste ke boemong bane bo eleng hore o tlo etsa le dintho tse eleng hore di kgahlano le wena ha re se re le o Kreste ha re sa le bo mmata motho re mmata Jesu re etsa se a se ratang ha tenne ke ile ba tseba ka fitla ka ba tsholela ka lo phea fela nna ka donate mo ha ka etsanga ne ke ile fela o go role ka ipuella gore ba salane ba ka jeno ba hlolwa ke bophelo ba tseba o bua haholo na gore phela mo yona re hloka batho ba phelang gore yena re phela mo yona gore re hloka batho ba phelang gore ba phelang flat ba phele pholoso methwaela yeno le ha boholo ene ha sore batho ba bangata ba phelela Modimo mara motho a le mong fela ka etsa noto fela ba trendisa motho ono bona ba luti ba jwang bona ba zalwane ba jwang bona ka motho a iwana Modimo ila discipline mohlanka hae hana ba leile a le into a ntsa re ke nna fela ka mora hore a etsa tshise sehlabelo molothe uwe Elisha wa bona a fitla mana re Modimo ha Modimo ke nna fela setseng ke le mong mo molemo o nkuke ke Modimo a mkhaleme la raso wena fela hona le ba 120 kai ba santseng ba le teng wa bona mohlang re ka utlwisisa gore a se rona fela re tla yena wena the more tsore ka fela o na le batho ba jwala a phela noto tsa le bona ba dietsa no o thetswa ke Satan o thetsitswe ke Satan emela Modimo hona le batho ba o shebileng ba batlang go bona Modimo wena emela Modimo Modimo a re le bohloko na o mpolelle hore na ha kereke e le dizzy jwalo ha batho bana ba tloa Modimo mane ba re batla ho kereke ba batla dikarabo ka nakwana ya COVID-19 gona e sa le ntse re kena ntatemo ha ntse re kena mono baruti bana kaofela ba ntse ba hona le ntho engwe ba re ke fraternal ya bo Johan wa bona ba ka toropong ka ba kgwana le bona ba re no don't do that these people will say kere no wa tsa ke batho bana ba etsa hore that is why kereke le ka jeno batho ba ntse ba sakhe bane ba etsa e ka re Modimo hana matla fonda ga re corona tjena le tjena ho sane o tlo re rapella motho ke Modimo ya jwang a hlolwang ke corona Modimo mo kile ka re jwalo ke ne ke rega ha ke teta o rega re honna ha mara ntate mo ke ikona ntate mara yena ntate ha go ne ba ke ntate ko re ile yena bua dikhwaneng a re a tsa re ke no moruti Jesu entse le yena Modimo ale kai mo ne ke le teng o le kwa a re ha kona ntate a re ntate butlwile ha ntse re la mane ntate ba tla ke ka tswa ntate ka kena ka utlwa ke tswa ka utlwa ke kena ka ra khona jwale moruti ba laiko ha le yena ya le dile ba bangata ntate ba mamela Bebele re ba lokileng ba tla phela ka tumelo ha ere ka bank account ha ere hore na ba tswa kae lengolo le leng monana ne re tla le bala ere batho bana ba ile ba makalla bo Petros ka o elellwa hore bo Petros ha ba ruteya empa ba tletse ka moya wa Modimo ka jeno batho ba batla etsa ka re pholoso ke ya batho ba ruteileng fela batho ba batla etsa ka re pholoso ke ya batho ba tsebang ho reka phatlo tse twiri fela pholoso ke ya batho fela ba tsebang ho bua sekgowa no Bebele re ye mong le mong ya dumelang eseng fela my God eseng go fela eseng mo ke mo bua rona kaofela mo sane ha motho a o kenella re no le entse Modimo na kwa mago o tswa fa fela hore le ha se le etsa dintho tse ngata
kae le di etsa ka sekgowa la makgowa le siko ka hara lona, but it is good. Modimo a re bule batho. Ha re meng ka maoto a rona re tloga pele, ha re meng ka maoto a rona re tloga pele, ke bua di-solution re santse re tloga pele. Solution ya pele ke ena, kereke ya Modimo re ka balehela jwang kapa re ka etsa jwang botle mona jwalo ka ho etsuwa kwana, re ka ho etsa jwang? Because tlo ko bolella ba re colonizer ba re etsa ntho tsa kaofela, ha ba qeta ha ba tlo ho etsetsa wes o le ngwana Modimo teng o rata Modimo o ntso re go hloka mosebetsi. Kutlwe ba ba matse ba hloka mosebetsi, ha o fumana mona o fumana mosebetsi o isang mosebetsing ka Sontaha, kore mono satane kore o entse windige. Ngwana Modimo a rata Modimo ntate o etswa hore a ye mosebetsing wa motapolla, kore o etsa bonnete ba hore jwale ke dia pilara, ke dia pilara jwale ke fa mosebetsi e thewelele ka Sontaha. Le batho ka wa le bona ba jwalo a ba fitla a hlaba manko kwa le nako eo a batlang ho tla ntse itshireletsa ka ntho a kere wa tseba ntate la na le off a kere ntate wa tseba nna ntate wa ka wa tseba hore ke thewela neng di-chief tsa ka batho o tsebe o sa bitse mokalangwana, o tsebe o sa bitse mokalangwana. Now ha re le kereke ya Modimo, what we need to do, the solution, we need to start businesses and hire young people. Ke ne ke le pleke bitswang NYDA, e bitswa tataisa bo rakgwebo ba banyane ba mmuso ba fang tjhelete. Now ke kgothaletsa hore motho o mong le o mong a nang le dilemo tse 18 ho ya hodimo o kgona ho fuwa tjhelete o qale business. Business tse ba di hona le tse batlang business plan, hona le tse ba di bitsang informal businesses tseo ba o fa tsona ba o etsetsa tsona le house na business plan. Business ya saluni, business ya tech shop, di business tse ba o qala ka tjhelete kana ka 10,000 hore o etse ntho e ha o le motho a motjha o kgona ho ya moo. Hona jwale ba se ba etsa o e applyela e kamane ka Bloom Plaza sebaka seo o ye moo. And then ntho e re bolayang rona batho ba phudisitsweng ke ntho ya nyaha ba tla ba re tsamoetsa ha chicken ha icon ntho tsena ha ikona o lo dula fatshe, ntho ene tlamehile e be ya hao e be ba ya lefatshe. Motho ana lefatshe a ba fitla a tlo abuse batho moo hobaneng re eme ka ntle. We need to stand and start businesses. Re hirane borona, re hirane borona. O ska re ke bua tjena hobane nna ke entse ha ke so etse ke ntse ke ema a kere ha o hlaphuela wa hlaphuela re lokela ho ema ya ka e ke entseng ha e so ka e hira batho ba mmalwa ba bakae ke sure less than 10. We need to start businesses now. Ye nngwe ya bobedi hore re tswe tabeng ena re nke taolo ke hore batho ba sebetsang ba nehele ka kereke. Bebele e re ha e bua ka taba monehelo e re tlisang karolo ya 10 ka tlung ya ka, dijo di be teng ka tlung ya ka. By right Modimo mona ona hlalosa hore motho o ngare ka tlung ya Modimo jwang ona ka nako eo baruti ba ne ba dula kereke, like ke kereke o etsuwa mission ba dula moo. Now ha o sa le jwalo ditense wa bona batho ba sa difuwa tse nepahetseng, o na etsetsa hore dijo di be teng hantate moruti o ska ya hantate moruti o botswa o sa ja, ha o sa ja because you are not giving o tla nka ka tjhelete ya ntse. Now ha o nehelwa ke mane mo abang le bokgoni ba hore o etswale ho be kereke ntho e teng ka Bebeleng. Bebele e re bazalwane ba ka nako eo ho no sena ya futsa e neileng ka hara bona. Mamela
tshwana we tshwana we mamela Bibele e re tshwana we e re ba bang ba ile ba rekisa ka masimo a bona le di entsa ba le rich batho ba nana hore ba zalane ba kana go ba ne ba sena nix ba rekisa hothi ba neelana mara we cannot reach that rona re le kereke hobane o emetse moruti ya phafu wa bona hore neng o so tloha ba tswa ke se ke tsa makae kwana mo ba ne batho ba rata di ready made ntate moruti di ready made ha fitla kereke se entswe ditlhoko tsohle ntho engwe lengwe a mo re kenang tseng wa utlwa kore ba rata di ready made hantle batho bohle ba ntseng ba ya dibakeng tse ka ntseng ba ya fela ka o lo ipata se le taba o lo sebeletsa Modimo ba le responsibility ngwana Modimo ka nako e rona re ne re pholoswa ka yona ha o bona tlhoko ka kerekeng o no e etsa o no e kwala o no sa bitse batho o bitse gamente le sa di gamente o bitse batho ba bang o re ha o etse tjena Modimo a beile ntho pelong ya hao ngwana Modimo a kana bona etsa ntho a thotse a itse tu a ba bua re le ska bua hore ke nna yentse hobane Bibele e re o etse ntho spirit Modimo a o phatla a o fe pontsheng. Now we need to have people ba bitswa di ka puo ena ya kajeno ya sekgowa hothi di kingdom funders batho ba fundang mosebetsi wa Modimo re lokela ho ba le batho bao ha re soka re ba le ba dikgwebo re be le ba sebetsang motho a tsebang hore I'm just a steward of the things of God ntho engwe le engwe ke nang le yona nka be ke sena yona e se ka Modimo and Modimo o tlisa fela 10%. Ke kopa o bolelle boholo motho mo a sa ntseng 10% o tla bolela a tsa ntho engwe le engwe a ke re ke a etsa dintho a dio kore tšhelete ena e tswa fela tje ba bang wa fumana skirleke ngwana wa kula skirleke eng kore ke a bolosiwa o taxa ha o ntsa hore ha o tlise dintho you are not protected ba bona and I need this ya hla and I need this and I need this and I need this ntho tse o mo monang tšhelete kaofela mare ke a o bolela o ntso tlisitse molao ha o tlise kerete kereke kore o tlisitse ha bona kgwatha motho a ploha o ko bubula mahlo ao sefofu se seng se ile sa botswa Jesu a re ha qeta morapela a re bona eng a re ha ke bone nitsa a re a ba re share a ba re ke bona batho ka ba e ka re difate wa bona ona sa bone hantle a Jesu a mmela tsogo hape a bona so lo wena o ka nana o ntso bona ganti o ntso fosa dipokotho o ntso sa bone hantle ene bazalwane ba na le siki ya hore ha o ka re ha re rapeleng ba rapela ntho tse monate fela no rapela dikokotwane man kore ge batla nako yeo ntate mo ge batla nako yane ntate yeo mozalwane a fitlha mane ho sena a so ka bitswa tlhako o tho rapela a me a tseba hore o entse noto ka ntle ka a Modimo ke jele sebe Modimo ntshwarele kore re batla batho ba jwang batho ba angweng ke Modimo kore batho ba e seng motho a rapela ntho tse monate ha Modimo a kampha pajero Modimo a kampha mosebetsi a o rapelwe he moruti o reng batho mosebetsi a o rapelwe Modimo a re etsa tsa ka pele tseo ke tla o ekeletsa o ska nna rapella batho ba tshwereng ba nang le mosebetsi o bolele fela sebeletsa Modimo o tla o fa mosebetsi le iphile mesebetsi kore o ipha skropo se unnecessary ho tloha ka jeno pheko ya motho ya sena mosebetsi kore sebeletsa Modimo a re tseo o tla di etsa a re ke tla o tlaleletsa tsona ho tsho Modimo ha e se yena nganetsa le ka utlwa moruti o mong because a gre ke bona ba tliste ntho ya hore mesebetsi ya rapela
ha o tswa kerekeng ena mosebetsi o nang le ona o lo fella ya tumeng moruti a re jwalo. But now haebe ke taba ya Modimo, taba ya Modimo re sebeletsa Modimo. Haebe o teng ka mona o hloka mosebetsi, sebeletsa Modimo. If you honor God, God will honor you. O keke wa re ntse batla mosebetsi mare o tla kerekeng ka 12 iri. Batho gale ba fihlile mona ka Sonta, wena o tla ka 12 iri. 12 iri. Bana ba re jwalo batho ba baholo ba ba ka Afrikaans. O tla kerekeng motshehare. Ha o etseng kwena all the time. Hona le bazalwane ba dikribane. Ha re batla ho etsa a shake. And Afrika Borwa ba Kreste ke bona ba bangata ho feta ditumelo tsena kaofela. Ha ne re ka tseba ntho di patlisiso, ha ne re ka tswela pele ke tlo bontsha di statistics hore hothi ma Muslim ba kae, ba Kreste ba kae, bo ma Hindu ba ke rona ba bangata, mare ke rona re divided. Rona ke rona re divided ho feta mang le mang. Ha re ka re batho ba babedi ba kopane bo ba qale shop ba ba iqala, ha re ba sa fuwa tjhelete ke mmuso, ba ikopantse ba etsa tjhelete eno, ba etsa shop ba le ba raro kapa ba le 4. Tech shop eno ha e ka re tlo etsa 100,000 le pele fitla o tla utlwa o so thwe mo hlokaetse. Ha o re ka mora nako itseng o mo hlokaetse, o so setse a le mo ke yena ba bolaile. O batla di sale le yena le mo ke yena ba bolaile. Di-partner tsa hae di hlokaetse kore o batla ntho ena for yena. Batho ba batho ba jwalo, batho bana ba ikopanya, a kopanele shopo ba le bakana, a le mong a tswe ba lo kopanela shop, a le mong a ba etsetsa thuyane be etsetsa o mo lo mona le shop. Ke ntho re bolayang. We need to stand up. Re ba fona ya rona, re dula South Africa mare re me kopa motho a tswang ka ntle o dula o ba mona 3 years o mona tsamaya ka di-Vasco mo selemo sa boraro palame vene e nngwe o kekeng ka e reka ke yena sa ya hodimo le tlase. We need to take charge. Bebele ha re mehatla re dihloho e bolela hore re ema, ha re ntho re tlo e hweletsa ka kerekeng. We need to stand. Ha o ke wetsuwa ntho kerekeng re etse, ha re etsetse moruti, re etsetsa Modimo ya shebileng. And ha Modimo a qeta ho fa mosebetsi o le committed ho yena, ba sa tsebe Modimo, ke moruti o a mo phandetseng, ke moruti hobane o dula le kerekeng ke Modimo ke yena a bulang monyako. Ke batla thapelo e mawashi, ke tlo rapela, and ha ke tlo rapella batho, ke batla batho ba tlo ithapela, ba rapele thapelo e mawashi. Thapelo e mawashi ke edwa ke motho e leng mozalwane mare ana le lehloyo, a le kgopo, a le teng ka kerekeng ka moo. Batho ba mo tseba ka smile a le good mare dikhwaneng batho ba mo tseba hore jona na we wo re batla motho a tlo bua, ke etsa mohlala ka o le ba bang ba mehlobo ya bona. Re batla motho a tlo bua taba hore Modimo ka jeno go utlwelentswe la hao, Modimo ntsha pelo ena ka e kgopo, Modimo ke ntho e sele, Modimo ha ke a loka. David ha bua hantle ena re ntsha tsohle tse kore tse sa reng letho tse sa reng nix ka wena di ntse mphe pelo e nngwe nketse kore ke motho a buang dikokotwane. Ga o buana bua ntho e jwalo, motho o mo tla bolela ha o batla batho ba kgopo o ba bona bazalwaneng.
Hobaneng? Because ha o na le problem le yena, Bibele o kwaeleng e re fa solution. E re ha o na le taba le ngwaneng, e ya ho yena le lokise. Bibele e re jwalo. Ba ka jeno ba thola, o tshwara ka pele. Ha o motsa wa so sa e kere ke mane ka pai, o tlo bolella mozalwane o itseng o ile a mo hata khonso. Ha o motsa o ile ya ho yena. Ha ya. Because e etsang e o etsa hore o be bitter, ntho o se lokise ditaba le batho. Why o tlile mo batla mo rutina le bana? A tsa mo ruti kile ka bona, batla eng kile ka bona brother mamang a sa etsa tje. Kile ka bona because why? Modimo re file solution. A ra ona le taba le ngwaneng, lokisa ditaba le ngwaneng o be monate ha. Ke batla hore motho a nang le lekukuno le motho o tlo ya ho motho o lo mo haka fela o mlela wa tsa ke ngwaneso. Hona le ntho e so ile ya nketsana ntho eo ile etsa hore ko tshware ka pele ha e tlowe re sebeletse Modimo hantle. O tlo fufulelwa mona o no re Modimo a theowe. Bibele e batla batho ba hothi ba ne ba le moya o le mong. Ha ebe re batla batho ba moya o le mong, re tlamehile re be le ntho eno ya hore re be le tsela la batho ba ka o nka ekare o sethotho o shapo pla Modimo. And Modimo tlo fa to o tlo be to a certain level. La eba ni mohlomong na lo pala malifielo a se ambe o emarache ke a le theoa lifielo. Ke a le theoa lifielo. Ha e lifielo ke a le theoa. Because kajeno baloi ba kajeno ba tena smart ntate. O shebe le dingaka tsa kajeno. Ha ba sa tena ntho tsane tse jwang a wa bona ngaka le hantle o mong ke le nurse o mong ke doctor o mong ke TV presenter ke whatever mohlomong fumana hore o mong ke actor. Ha o tlo mo sheba ke kopa o re South African celebrities who are witch doctors ka mantswe ba ileng dingaka disango e tlo hlaisetsa di list o tlo maka ha o ka ba bona hore na ba clean bora. So that is why kering baloi ba ka jeno ba on another level. That is why Bibele re ka letsatsi le leng bana ba Modimo ha ba ne ba itlhaisa ya ba Satane o hla le bona bukeng ya jona o ile a hla le bona a hla le bona Satane a hla le bana ba Modimo ba sa mmone a hla le bona a re kwa le mahlwaro a re kwa le mahlwaro ka ofela a re kwa le mahlwaro ka ofela. Molaetsa wa ka jeno o jwalo ka sipone maphelong a rona, o jwalo ka seprofeto naheng ya rona hore na Afrika Borwa re bona ya kae. Hona le pina ke ratang e reng if you believe and I believe Africa will be safe. The Holy Spirit will come down. Who will come or who will bring the Holy Spirit? How wena o le one o ka re nna le o mong a re nna le o mong a re nna, Holy Spirit will be filled in this place. Ha motlakase o ka wa ile bosiu mona be ke laeta torch ya ka le se di tlo ba lenyana ha e mong le mong a laeta torch ya hae tlo ba mo kganya fela ka mo. It means ke ka e mong le mong Bibele re re ditso tsa ba bang ba bang a re kwa le mahlalo na tlola pele. Ha ke tsebe hore na Modimo o baneng ana etsa hore a bue le rona ka tsela e tjena. Kwena fela tsebang, kwena tsebang bophelo ba hao, ke wena a itsebang, kwena a tsebang wena. Ene re na le ba ikgatani ba bangata, motho la dintho di mo betsa di le ka hare kore pride ya hae re fela ba tlo reng nahana fela ba tlo reng o le mahala le dia mkanakana mo kerekeng o tsibuwa kwena etsang ha o so tlo phamisa matso yona na we mare ha Satana ha o emelisi hore ka mora hore o inehele jwalo o tlo ya to as another level, o tlo sebetsa le Modimo ka tsela e phahameng.
a re kwa le mahlo a rona kaofela. Haeba o teng sebakeng seo hore ntate Modimo ke nna ona sebakeng seo, ke di entse dintho, o tseba pelo ya ka, ho bua ntho tse ngata Modimo a bua le rona. And o re Bibeleng ha ona hore lentswe la ka le ka tswa fela le sa etse mosebetsi. Mohlomong ngwana o etsa borata halong, o iketsetsa favor, o phamisa matsoho a hao hore Modimo ke nna enwa, ke nna enwa. Mohlomong o ntate o mme motho a moholo, wa bona hore mare ke ntse ke sa tsamaye hantle le Modimo. This is the chance. Ke rata hore ho batho ho molemo o phoqwe kapa o tshewe ke batho mona ka tso ya bafu, ha o so tlo ahlolwa e mong le mong, ha o sana ditukiso mona, ditukiso di teng. O tla ntsheya, e tla lebaleha tabaka, e tla lebaleha. Mare ke batla ho bolella Modimo o tlo sebetsa le wena on a higher level after that. Hobane o ntshitse dipatuweng. Bibele re ke mang ka tsebang pelo ya motho ha e se Modimo fela. So ke yena e tsebang. La o ka ntetsa, mare Modimo ha ona mothetsa, o keke wa thetsa le moya o hallang. Ha o ntso kwetse mahlo a hao, haebe o teng mona hore Modimo ke batla ho qala le wena ka tsela e nngwe, Modimo ke batla ho sebeletsa on a higher level. Modimo, Dafita ke a mo rata man, e ne le president, bo marena e ne le di president ka nako e. Ko rona bolella Modimo dikokotwane daimana, ko rona ona sa etseng, ona etsa ko rona mo bolella ntho di ana ofela, ona mo bolella thapelo e mawashi. Nahana fela Dafita bolellwa hore mohlatsa tsilane ana entse mosadi wa motho pregnant a ba bola motho. Ha mo profeta tlo mo bolella taba eo, mo profeta mo tsa o tlo etsa motho a jwalo a etsweng. Dafita re ha bola, mo profeta re ko yena motho. Dafita re o Modimo hampe ke wena matsong a hao, kore ke motho a nang le nnete, kore ntho e entseng Dafita o entse diphoso tse fetang tsa Saule morena. Mara ha o sheba Modimo o tshwaretse Dafita o feta Saul, because o sheba pelo Modimo. Pelo ya Dafita ene kgona ho kgutla. Ha o sheba diphoso tsa di entseng, ha etsa ntho e leng waya. Saul yena o thile bola di kgomo etsa ya ba ha etse ntho eno. Modimo o sheba pelo. Ha o teng phamisa matsoho a re tlo rapela. Modimo a o etsa hantle, o sa phamise matsoho a hao, a o etsa hantle. Ke a leboha ka o phamisa matsoho a hao. Le wena Modimo a o etsa hantle, le wena Modimo a o etsa hantle. Ha ke tlo le bitsetsa ka pele, ke tlo rapela le lona ntse le le hona moo. Modimo a o etsa hantle le wena. Na wena o saletseng, na wena o saletseng, Modimo a o etsa hantle. Re ahlolwa ke lentswe la Modimo. Ha le re ahlola ke lona le re phamisetsang. Le nna ka letsatsi le nkile ka phamisa matsoho ka tla ho yena. Ke kopa lona bohle ba phamise matsoho, le le hona mo le leng teng, le sa le morao ka thapelo ena.